ترب سلام كم يدخلوا خميال لهم. alright كم تلو مرقع حبش education مزيكم الله بخمسات كحت مز استغلال دسايب لكاني anyway كل شيء مستي زلنا وخنا تعسل التأثر احنا نشتغل قلصنا جدد يا أحوات نخال أي كزي فتنة قتلتني ترامب تخيل ولا ما عندي كباب ساعات حدا فرعان يا توم فيسبوك فولور كاشع قلت أو تنانير نعنا مالتي فتنة قتلت نخال أي جزء تخيلوا أنت يمثل زرزراتي إن إحنا أتو نبتي بتفيديو تاتنيش زي ما هنجمر بتنيوز بمقصالتي أنت أيو تطرطر أنت يمثل أبيالو كما أيو نعنا هنجلس مالتي alright كم تلومد patients. So she took on Big Pharma to lower prescription costs and supported bipartisan legislation to lower utility bills. Yadira Caraveo, delivering results for Colorado. President Trump, they were on the fifth hole. They were about to go up to putt. They heard pop, 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 pop. So, أبتي قالف ناتو ناي بعلو قالف صحوت كيدو كل شيء قالفكم تفلتهم ترامب مالتيو. So, pap almost كل تجزي خون تتوكيسو تيت يمزبل نازلو انتايو أبيو لس. The gun has been found. So, تريوال لهم تا for like thank you. effort تاغانزيان كلته بورصه خا بزيان هلواخم صلمتي مخلكلي ذا عينتي تتقيملن اتسب مالتي اذا انا لكم تاغانا بزلا let's find out. They identified it as an AK-40. So AK-47 يا تاغان AK-47 let's get that تريول لهم تنكلته بورصه بصقامن بيمان زلوا نعو بلوك نخغبرو نتسب مالتي بلوك نخغبرو دو كاب كاميران كاب كلن دو تخويلو نختكوسي بلان مالتي 47. So let me see that look this حوات تنكلت بورصة بزيان زلوا تابرت نهتلكم أبزيان تا AK-47 what is this AK-47 and حريقهم مع look this AK-47 I think so كلاشن ناي let me see this كم كلاشن لك تم وتحضرات نبركم تفضلوا ما بسواز نبرنا like normal كلاشن is مثل تتقملا somehow AK-47 image كريكم إشته this is very similar نحن نتقمل كلاشن نبرنا looks like this I don't know this could be كابزي إنها تمثل كابزي إنها most probably هلوا خوني تمجمتي إزي عينتيو yeah fancy عينتهم كتكون تخيل زي أتا كلاشن كم نايب قدامي رافيل يعني رانايب قدامي تتقوم لهم جن AK-47 مالتيو yeah this is the one he's using the سبزي كساب تطور تحيزلو سفر ناوخن متسينا تنحلنا تا كلاشن جن دا AK-47 سات مثل okay alright let's go with it أتي كمزي ناي بحق تقرب تي كمزي تبورصة وغيره زلة سيرايو نستي I don't know why تماساسي لده كشن هجيب زلة تحط حوات so كما يجري إنه مزينا بتقالف ناتو international قالف ناي ترامب you know كما يجري إنه متيو what is this why نزبل حتى تطالو كم الله زي قالوا so التام secretary service انتاي قرمو حنساب بوم almost كلتا جزي مستوكوسي ولا حدا تحاسيل انت هارم سبيلن ولا حدا يكونن so قتا كابتن secretary service نتي فاير مسمعو ناب وتوكيسوم then شعو نترامب قال يمكع كابر قرمو مالت كم تقدم هجز قبروه so this is the man تريول لهم الزيو so well tortori أحوات let me say that this is tortori بتناي قالف of ناي فلوريدا يو قداي أبناي ترامبي بوتايو حنكري كوميتي قالف انتاي مثل ازي تطرطر نري ازلنا ودي مالتيو so most probably نهلكم زي كباب ود 58 عامتيو
حزني very supportive نمن زرقفيو ني يوكرين زرقفيو ኣብ ዩክሬን ዝኸደ ከባቢ 2 ሰሙን ኣብኡ ሚሊታሪ ዝገብር በቃ ምስ ወታደራት ናይ ዩክሬን ኮይና ክንዋጋእ ኣለና ኢሉ ጎስጋስ ዝገብር ቮለንታሪ ሰብ እዩ ሶ ካብ ቀደሙ እዩ አንታይ ፕራንት ነይሩ አንጻር ናይ ትራምፕ ሶሪ አንጻር ናይ ትራምፕ ካብ ቀደሙ እዩ ዝጉስጉስ ነይሩ this is the man ትጡርጡር ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ ሶ ስሙ ራያን ወስሊ በሃል ሮዝ ማለት እዩ ራያን ሕጂ ኣብ እስር ቤት ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ስትጡርጡር ማለት እዩ Now, in the bush. So, ናይ ፍሎሪዳ ፀብፃብ ዝህቡ ዘለዉ ድሕሪቲ ጉዳይ እቲ ሸሪፍ እቲ ፖሊስ ናይቲ ፍሎሪዳ Bushes where this guy was is a AK-47 style rifle with a scope, 2 backpacks which were hung on the fence. So with the scope, with the scope, I don't know why it's like something. Okay, with the scope. Okay, what does that mean? Huh. All right. Entire مسيلكم look this what I think so. Like yeah. What do you call that? AK-47. Sorry, scope alwa. Let me show you this. What it look with the scope. I don't even know that. That's what. Very dangerous. With the scopes, blazolo. Tibla zolo. Look this. I have no idea. The scope is bahal zolo. So buch amitom see. Look this. Satamich maleti. How do you say that? Okay. Bezi agirich amitu nkh harremi tri azalhum ta scope sa degree loa buzh majera loa malet. Just beka aqan taharrem malet bhatsiru. Okay. All right. Okay. All right, let's go with that نوتها فيديو سمعنا. So تايت مثل قرر يخمال لهم هب that. Fence that had ceramic tile in them. Oh, ceramic tile on them. كم زي ناي مريت نقبرو ناي فلور مش علىكم نص زلوا إتي كم زي مريت سيمنت تايز بحالتي يا بريكس ناي مريت نقبرو كوما عينتي زلوا بو أحب نتي بورسات نتخلي بورسات بخم ملي أولو صوت وين حلف هيكون أنجن just نخولو دي انتهي and a GoPro which he was going to take pictures of. Within seconds, the Secret Service pounced on the president, covered him immediately, what is called a fast cart that I believe. So be like with the second Captain Secret Service قالت had a plastic ነገር أنا had a steel ነገር sorry حاسين ነገር ጥይት ዘይحلف ነገር ገይሩ cover ገይሩ እንት president ብለና ኣሎ right away. So it's again boom መሰበለ ማለት ክልተ ጊዜ መስተኮሰ has steel reinforcement and protection, was able to whisk the president away, and then the Secret Service immediately sprung into action. So لك نعو كمزي بحد ستيل نجار مكلاخل نايت يتجرو نعو كافر مسجبر نعو دحين مسبلات Secret Service نجارات قلبيتو ناو نبتودي potentially ناو تغيروا مالتي. So had eyes on where the shooting had occurred. So Trump is safe by the way what Trump is safe ولا حنت شجرة يقاطمن it's close to Mar-a-Lago home ناتوخا تي ناي بعليتي let me get that Trump International Golf in Florida.
So beautiful that. Okay, my goodness. All right. Yeah. Oh wow. Okay. دحار كريكم يقرب سيرش قبرات أني حمد. So this is the place what تعمل كتب معاتي تبوتا. Look this is his beach. ناي بعلي beach مالي ناي بعلي مالي تزي تقالف تصاوتلو كالي تصاوتلو يقبرلو مالي. كساب كبابي كاب 300 كساب 500 يخون رحقتي نيرو تي رحقت قبلنا خلو بمتر ساوي مالتي كاب 375 كساب 460 متر يخون رحقت نيرو تي شتورس مالتي تقطع تي قتل تفتنه. so كابو هاديمو تي قتل تفتنه كابو هاديمو خيد وصيو دحرو ابتي I-95 like highway مثلني I think so highway كون زلو I-95 highway أو ترخيبو within just short police now رخيبو مو مالتي تنشعو local police arrest جرا مو. Fortunately, we are So that's the place كم ده رقمه I couldn't بزحونا يسوق من مالتي. Let me show you this. So somewhere here look this. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan. So witness مسكر كاب ورخيبه ما تخباب انت إلهم تمسكر رايد أوي. So yeah حدا كابز بوشس كابز جراب وصيو نا black Nissan سلام نيسان مكينا نبقى خمسة أتوه إذا نجروم دن نتاز سلام مكينا جن كلها تايتلان حبران كله كم سالات witness تمسكر. So كاب تجراب نتير وصيو دن ريوه سوريو تانيسان انت إذا بلزلو تايتل ناتان تايتل مالتي نمبر سابزلو إن أنت مكينا خانيسان مخانا بلاك نيسان مخانا نجيروم رايد أوي أبو خلو. And I took a picture of the vehicle and the tag. We were able to get a hit on. There you go. This is the car. زي أنا لكم زي مثلاً. I think yeah. This probably could be this. Yeah. This one is the Nissan most probably. So yeah, we were able to get a hit on the vehicle. So right away, On that vehicle on I-95 as it was headed into Martin County. We got a hold of Martin County Sheriff's Office, alerted them, and they spotted the vehicle and pulled it over and detained the guy. Oh yeah, back at shortwave up I-95. I don't know highway or freeway. أبو خمس رخبو right away up to black Nissans. حيزم من تود بزي ما هرمت بزي قال مالتي. So Trump declared جرو انتايلو صحيفو I am safe and well. say مسناي up tonight fundraising email نادو following the تزقات أمي كونتات save الله أم welcome زلله إلو صحيفو right away Trump. Yeah, President Biden and Kamala Harris, Vice President Kamala Harris ka انتايلهم نزي زقات أمي post comes go statement صحيفهم by the way. Yeah كل شيء تصبوا نقول انتايو بخمسة في التحقيق كنا نحوات. This is not a solution at all. مالتي I don't know why. So بتعني أبز حلفون بايدن تزاريب ولا كمالا هاريس هجون تزقات أما خقات ما ينبرون إلهم نبي علم ريبورتيز خون ستمنت صحف صحيفهم الحرب رينا صحفهم تايم لم صحفهم مالتي. So Kamala Harris brief comes go borwa report that gunshot fire near former President Trump comes got properly in Florida. I'm glad he's safe. እንቋዕ ድሓና ውፅአካ እንቋዕ ሰላም ሃለወ ከምዚ ዓይነት ቫይለንስ ዝኾነ no place in America ማለት እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ፅሑፍ እያ ፅሒፋ ካማላ ሃሪስ ማለት እዩ so ብከምዚ ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን she's so right so true ስለዚ እንቋዕ ኣምላኽ ውፅእካ እንቋዕ ሰላም ኮንካ
إلى أن اشتري statement brief كره الصحيفات له. That's good one. Good. At this level that he is at right now, he's not the sitting president. If he was, we would have had this higher. I don't know what this statement حوات سمع عندي عن تبو. Of course he's not a president. President ስለዘይ كونه بملو نتي قال of course سارندر مقبرنا مخببنايو محازنايو كله بلالو. He's almost like kind of nominated to be a president. So I'm gonna have debates in the law. He was former president. I have no idea. So ما أعرف عنده خون سي يقبأ دي مالتيو. زي بتاعنا كاتع خون هجي. So president ስለዘይ ኮነ ነቲ ቦታ ሳራን ኣኽቢብና ወይ ከዓ ቁፅርና ሓዝና ያን ዝብለና ዘሎ ብትክክል so ማል ቅድሚ ሕጂ ኮ ፈተነ ቅትለት ተኻይድዎ እዩ ሰብ እዚ so ድሕሪኡ ከም secret service strong ክኸውን የብሉን ማለት እዩ that's a good question so let's see this guy is a sheriff እዚ ማለት ናይቲ ካውንቲ ሓላፊ እዩ so ምኸበብና ነርና president ዝኸውን ይብለናል ይብላሎ our golf course around it. Well, because he's not, security is limited to the areas that the Secret Service deems possible. So I would imagine that the next time he comes to the golf course, there'll probably be a little bit more people. So ናብቲ golf course ክመጽ ከሎ ድሕሪ ግን ካብ ዝላዕሊ ዘሎ ክንሞላ ኢና ወይ ከዓ ሒዘና ብላሎ well this is argument ሕዋት ኣብዚ ሕጂ ተዘረባ ዘሎ ማለት እዩ well it does happen አብራሊ ማለት እዩ ኩልና ርኢና ና ፊላደልፊያ so it happens this Pennsylvania ማለት እዩ it happens ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሞ እዩ so why is this not going to be strong ሙሉእ እቲ ቦታ ንስሲ why secure ዘይከውን ዘናጋዕ ስለ ዝኸደ ጋልፍ ክፃወት ስለ ዝኸደ ድዩ ክኸውን ዝኽእል so ብሕጂ እንተመፂ ግን ካብዚ ንላዕሊ ዓጢቕና safe ክንገብሮ ኢና ብላሎ okay around the perimeter but the Secret Service did exactly what they so very much this is أحوات تي زلنا تار السنسام so التعيو كمايو نزبل حتى جن قربنا بتودي قبلكم according yeah let me show you the gallop by the way the international gallop yes I forget that so look see this is the gallop damn it half time da look this أحوات this is his own isn't beautiful like it like this how the hell is I know show عتري شو منت billion you earnest not to net worth have to this is beautiful my goodness all right so beautiful right like this yeah anyway okay yep let's go to ناب X نخير حنساب ناب تويترز ناب وجزنا حنساب ودو زصحفلو እዚ እንታይ እዩ ንትራምፕ ሶሪ ነቲ ራያን ወዲኡ ትሪኦ ዘለኹም ኣቦይኮም ይኮነን ኣይ ኖ ትራምፕ ከም ዘይፈትዎ የተዛሪብ ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ሶ ኦረን ባህል ዝወዱ ዋይ ዳዲ ከምዚ ይኮነን ዝገብር ዕጥቁን ኣይነበሮን ብረቱን ኣይነበሮን ኣይ ዶንት ኖ ዋይ ግን ንትራምፕ ከም ዝፀልኦ ከም ዝነበረ ይዛረብ ዘሎ ንትራምፕ ይፀልኦ ነይሩ ኣይ ዶንት ኖ ዋይ ከምኡ ገይሩ ግን ኣፍሉጥ የብለይን እምበርከ did this ኣቦይ ዲኸ ገይርዎ my father ንሱ ሻት ኮይኑ ዱ ወይካ ኢንጅሪ ኮይኑ ኢሉ ተዛሪቡ ዘሎ so ለካ ነዚ ኣርኣይዋ እዛ ትዊር ምስ ገበረ ንሱ ማለት እዩ መልሲ ዝመፆ ካብ ሰባት ራእዩ okay this is him እሱ ከዓ እዙ ከዓ ወዱ ማለት እዩ so let me see if I'm in the correct share yeah this is him Ryan is ከዓ ወዱ Oren so his dad hates Trump like any reason is yes Malaysia they are everybody the Trump comes a photo تزاريبي كل تشحن عسران نقع كدكا ون يلوي بزح زاريو so someone needs to have chat with him أبوي سيتعي عندي لو زلو
እንታይ ብዘሎ ደረካ ላይክ እዚ ብምሉእ እንሪኦ ዘለና ኣሕዋት ናይ ኣቦ ሪከርድ እዩ እዚ ብምሉእ እስሪ ቤታት ዝነበረ ናይ ወታደራዊ ዕጥቂ ሒዙ ፀኒሑ ሓፂር ሲ ዝኾነ ገበናት ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነበሮ ፎኪስ ይኹን ከቢድ ይኹን ማዕሮ ናይ ኣርኤስ ይኹን ክሳብ 32 ሽሕ ይኸውን እወድ ከም ዝነበረ there is a lot in detail እዚ ኣብ ምሉእ ኣትሪኦ ኣለኹም ፓብሊክ ሪከርድ እዩ እዚ ካብ ፓብሊክ ሪከርድ ክወፅእ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ይፅሒፎ እዚ someone needs to show him ከሪኦ ኣለዎ ንወዱ እዚ እዩ ኣብ ፓብሊክ ሪከርድ ናቱ ክሪሚናል ሂስትሪ ሲ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ሰብዚ እንዳፈከረ ይመፅእ ማለት እዩ ሶ ኦኬ ያ ብራያን እንንህለኩም እዚ እዩ ንባዕሉ ናይቲ ራያን ናቱ ትዊተር እዩ እንታይ እዩ ዘሎ hey proud to be dad blah 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 so don't follow it if you are yeah democratic ተዘይኮንኩም anti-Nazi, anti-fascist, anti-racist, በቃ something like that. You? Okay. Oh, you're really crying the water of the demo. Okay. Yeah, his dad actually likes Nazi. Okay. So بخلت شحن 22 እዚ እውን ዓይነት ትዊተርስ እዚ ፅሕፈታት እዚ ፅሒፉ ሞስትሊ ኣብ ፖላንድ ዘሎ ጀት ዲ ካልእ ናብ ዩክሬን ክመፃሉ ብጣዕሚ ደጋፊ ናይ ዩክሬን ሕጂ this is the point ኣሕዋት ክትዕዘብዋ ዘለኩም ምክንያቱ ትራምፕ ዝብል ዘሎ he don't care ብዛዕባ ካልእ I know እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ፖሊሲ ፍልይ ዝበለ ኣለዎ that means not he don't care ግን እቲ ፖሊሲ ናቱስ not like ባይደንስ ማለት ሕጂ እሱ ድዩ ፕሬዚደንት ከውን ዲ ዝከላኸል ዘሎ ዋላ እንታይ እቲ ሽግር I have no idea ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ንዩክሬን ናብ ዩክሬን ካይተረፈ ንኽድ ንዋጋእ ምስ ዩክሬን ንኹን ዝብል ሰብ እዩ ንህለኩም ዝኽእሉ እሱ ኢኹም እዩ ዝብል ዝፅሕፋቱ ማለት እዩ ቲንክ 2 ሰሙን እውን ኣብ ዩክሬን ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ hey Trump like any reasonable person so Trump ይፀልኦ እዩ ዋላ ሓንቲ እንታይ ከም ዝኾነ ብጣዕሚ ይፀልኦ ማለት እዩ so እዚታት እቲ ብምሉኡ ብዛዕባ ናይቲ ወዱ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ወይ እውን ባዕሉ ራያን ዝነበረሉ ባይታ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ so let's okay see agent this is a lot ንዕኡ ንምምላስ ማለት ሲ ኣቦኻር ኣዮ ክሪሚናል ሂስትሪ ነይርዎ መዓዝ ዝኾነ ዘይተኣደነ እዩ ነይርዎ so what are you talking about በይሲ ከምዚ ኣይነበረን ብረቱን ኣይነበረን ይብሎ ወርጋዳ ብረት ሕጂ ካበይ ረኺቡ ኣዳእታ AK47 ብዘላ ኩሉ ስታት ብምሉእ ንዕኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ so little kind of tough ነገር እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ታፍ እዩ እቲ ፖለቲካሊ ናብ ምዃኑ ቁርብ ጌርካ so let me go with this it's Twitters in general እንድሕር ርኢና ብዛዕባ ናይ okay Trump as so ትሪኦ ኣለኹም yeah he said Trump መጀመርያ ተዛሪባ ወይ ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ ደሓን ኣለኹ ኢሉ ዘሎ so እዚ ኸ እንታይ እናገበረ ኣብደነ ህለካ ካብ 300 ክሳብ 500 ያርድ ማለት ክሳብ 400 ሜትር ኣከባቢ ኢና ኣለና እዚ ኩሉ ዝተኮሳ ንህለኮ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ብዚ ፅሒፍዋ ንእሽተይ ኣብ ከሎ so I'm safe and well ካልእ ሰባት ነዚ ብላክ ማልካ ገብሮ ነዚ ርእስቲ ኣነ ፅባቕ ኣለኹ ሰላም ኣለኹ ስራሕ ክጅምር ኢሉ ተዛሪቡ so this is Trump እዚ ኸኣ እቶም ፖሊስ ዝሓዝሉ ቦታ እዩ so this is very much ኣሕዋት ንህለኩም እዛ ገረብዛ ዛኤራ እዚኣ ነይራ ታ ብረት ይኸውን ታ ሰንሰናጥ ይኹን ኣብዚኣ ገዲፎን ኣዓሽጎም የእትዎን ኣለዉ ከምዛ ትሪእዎን ማለት እዩ so እዚአንን ያ ቀጥታ መፅኦም I have no idea በዚ ሰሊኹ ገለመለሲ how the hell is doing it ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ this is what how it is yeah this is yeah ካልእ ብዛዕባኡ ንእሽተይ እዚ ትራምፕ ኢንተርናሽናል ጋልፍ ክለብ ኣበይ ከም ዘላ እዮም ዝገልፁ president, some might say that violence was necessary potentially. Yeah, certainly in protection of the former president. Our hats off and hats off. Okay. مسكب እዚ ናይቲ ዝሓለፈ ናይ ጁላይ ዝነበረ እዩ wow still እቲ ቦርሳታት የምፅኡ ኣለዉ okay all right let's go with this finalize this article what yeah AK47 with the scope መጨመቲ ማለት እዩ እዚ ሸርፍ ናይቲ ከተማ ሰሚዕና ኢና እንታይ ልዩ all right let's done with it ካለ ኣብዚ ተረፈና እንተሊ ኣሕዋት ንእሽተይ ክንሪኦ ኣብዚ ሶርስ እያ
what we have to know about him ብዛዕባ ራያን እንታይ ኢና ክንፈልጥ ዘለና እዚ ንህለኩም እቲ ክሪሚናል ናቱ እዩ ባይዘው እቲ ብሙሉ ክሪሚናል ሪኮርድ ናቱ ማለት እዩ ብሙሉ ፓብሊክ ናይ ዝዓዲ ዝኾነ ነገርታት ኣሲርካ ወላ ክላሽን ዘይሕጋዊ ሒዙ ፀኒሑ ላይሰንሱ ሪቮክ ኮይኑ ኮታስ መዓት ነገር እዩ እዛ ወረቐት እዚኣ Fellas, it's clear why Caesar's brought us together. This is the ultimate quarterback roundtable. I think I know why we're here. What? Quarterback, high school, Oklahoma? A major investigation underway following a second apparent attempt on former President Donald Trump's life in just 9 weeks. Former President Donald Trump is safe and unharmed. Trump telling his supporters Sunday night, "My resolve is only stronger. I will never slow down. I will never give up." Down ኣይኮነኒ give up ኣይኮነ I'm still strong ይብላሎ ያ ከም ጻርኩም ባይዘው እቲ prediction ናቱ ድሕርታ ኩነታት ሲ እንታይ ከም ዘጋጠመ Palm Beach sheriff said the suspect was just a few hundred feet away from the former president at Trump's West Palm Beach golf course when Secret Service spotted the muzzle of his gun and fired at him. They have an agent that jumps one hole ahead of time to where the president was at. And he was able to spot this rifle barrel sticking out of the fence and immediately engage that individual. Authorities found an AK-style rifle with a scope, 2 backpacks, and a GoPro camera in the bushes where the suspect was. Oh, look this out. እዚኣ ትሪኦ ዘለኹም ካሜራ That's what it says. I still camera on record ይገብር ነይሩ ማለት እዩ I don't know what his plan. Look, this is a camera. So እዚአን ክልተ ቦራሲአን ኣብኡ ግን ከምዚ ናይ ሰመንት ናይ ፍሎር ናይ መሬት ስሙሃብኒ እሱለውን ክልቲአን መሊአን ኣለዋ እዚኣ ታብረት ያ ምስ ስካብ ዘለዋ ምስ መጨመቲ እዚኣ ካሜራ was hiding. Police arrested a man a short time later when they spotted a car matching the description of the suspects. Law enforcement officials told the Associated Press the man in custody is Ryan Wesley Routh, a man who has a prior felony conviction. Yeah, felony conviction. This kullu trio ዘለኹ ብሙሉ ሓደ ክልተ ሰለስተ it's hard to read. I don't know maybe ab external ትኾነ ታ document ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸሞንተ ትሽዓተ ዓሰርተ 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 This is all different cases. According to North Carolina Department of Correction records. We will continue to support this investigation with the full resources of the FBI. A bipartisan group of lawmakers is already calling for answers, while some Republican lawmakers are urging President Biden to give Trump the same level of security as a sitting president. Yeah, okay. So look this security come Biden ክህልዎ ከም ዘሎ ፀዊዖም Yeah, fair enough. Yes, ምክንያቱ ካልኣይ ግዜ ነው ህጅሲ. Yes, I agree with that. Okay, so what does this mean is I guess we'll get. Fellas, it's clear why Caesar's brought us together. This is the ultimate. Yeah, the background ናቱ ንህለኩም ልብል guys ወዲ 58 ዓመት እዩ ኣብ ኖርዝ ካሮላይና እዩ ዝቕመጥ ነይሩ most life ናቱ ድሕሩ ናብ ሃዋይ ከዓ ሙቭ ገይሩ ዘሎ ኣብ ሃዋይ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ self employed ማለት affordable housing builder ገዛውቲ ይሰርሕ ናይ ፅጉማት ወይ ከዓ ናይ ውሕድ ኣታውታት ዘለዎም ገዛውቲ self employed ኮይኑ ይሰርሕ yeah he's ስርሑ ማለት እዩ 58 ዓመት ኣብ 2020 ናይ ሶሻል ሚዲያ ባክግራውንድ ፖስት ገይሩ ነይሩ እንታይ ብዛዕባ ትራምፕ re-election ምኻድ but it's more recent years ትናቱ ፖስት ገበሮ ግን ኒ ሳፖርት ኒ ባይደን and Harris ማለት እዩ ብሙሉ ቀይርዎ so እንታይ ኢሉ ያ ኒ ትራምፕ ይድግፍ ነይሩ መጀመርያ መስለኒ ድሕሪ ተቀይሩ ከዓ ናብ ባይደን and Harris መፅዩ so ብዝቀረባ ግዜ ምርጫ ከይዱ so ኣብ ኖርዝ ካሮላይና mostly ዓብዩ ኣብ እዩ ዳርጋ ዓብዩ ኣብ ተወሊዱ I don't know so without party ዝኾነ ኣብ ሪፐብሊካን ዲሞክራቲክ ኣይነበረ ክሳብ 2012 ኣከባቢ then ኣብዩ ነይሩ ድሕሪኡ ናብ ዲሞክራቲክ ፓርቲ መፅኡ ማለት እዩ so ገንዘብ ይኸውን ክሳብ 100 ቅርሺ ይኸውን ኣብ ኣክት ብሉ ፈንድራይዘር ገይሩ ኮንትሪቢዩተር ገይሩ ንመን ንዲሞክራቲክ ማለት እዩ ፌደራል ካምፔን ነዚ ምርጫ ዝኸውን ቀፂሉ like yeah ራያን ማለት እንታይ ገይሩ ንኣፍጋኒስታን ዝነብሩ ወተሃደራት ይኹኑ ጣሊባን ምልሻ ይኹኑ ናብ ዩክሬን ንክመፁ ጎስጓስ ይገብር ነይሩ spent several months in the country called the interview with New York ኣብ ኒውዮርክ ኢንተርቪው ገበራ ኣብ ዩክሬን ከይዱስ ጎስጓሳት ይገብር ነይሩ ንዩክሬን ሓግዛ ይብል ነይሩ መራይ ምስ ዩክሬን
ልዕሊ ዓቐን እዩ ዘሎ እዳእ ሰንተንስ ያለስ ኩላ ማለት እዩ so he was arrested ብዙሕ ግዜ እውን ተኣሲሩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ተኣሲሩ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ናቱ ሶሻል ሜድያ ናቱ ፕሬዘንስ እንታይ መስል ነይሩ ናቱ ራያን ኣብ ሶሻል ሜድያ ኣብ ፖለቲካሊ ንጥፈታት ኢቨንትሳት ኣብታት ያ ንፎርመር ፕሬዚደንት ቁሩብ ክሪቲሳይዝ ይገብሮ ነይሩ ትራምፕ ማለት እዩ ኣብ ፀልኦ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እንታይ ገይሩ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ወርሒ 7 ፈተነ ቅትለት ተካየዶ ኖ ni Sisi ni Biden ni Biden and Kamala Harris ገይሩሲ እንታይ ገይሮም ሪፖስት ገይርዎም so encourage them to visit this injured ነቶም ኣብኡ ተሃሪሞም ዘለዉ ኣብቲ ራሊ ሽዑ ተሃርሙ ናይ ቀዳማይ ፈተነ ቅትለቱ ማለት እዩ ከይድኩም ራእይዎም ኢሉኒ ጆ ባይደን and Kamala Harris ኢልዎም ንሱ ትራምፕስ ወላ ሓንቲ ይገብረሎምን እዩ like go ahead and ንዕኦም ከይድኩም ስራእይዎም I don't know why ከምኡታት ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ማለት you and Biden should visit them injured ዝኾኑ ሰባት ክትበፅሑም ከም ዘለኩም ናብቲ ሆስፒታል ክትከድኩም ዘለኩም ናብኦም ኣታችድ ገይሩ እዩ ትዊት ዝገብር ነይሩ ፅሒፍ ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ዝመተውን ሓደ ወዲ ክንደይ ዓመት ይመይቲ ነይሩ ንዕኡ ናብቲ ቀብሪ እውን ክትከድኩም ዘለኩም ይብሎም ነይሩ ትራምፕ will never do anything ትራምፕ ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይገብር እዩ ነይሩ actually ትራምፕ $1 million ከማን ሂብ by the way so he wrote in the post direct ናብ Kamala Harris ፅሒፍላ እዩ ስታት ሕጂ ፌስቡክን ከም ዝነበሮ most probably encourage ni foreigners fire in the war ኣብቲ ሰባት ናብቲ ውግእ ክኣቱ encourage ይገብር ነይሩ እዩ ንምንታይ እዚ ናብቲ ምስ ዩክሬን ይኹን ክሳብ ኦክቶበር 2023 ንነብሱ himself and then others የዳልዋን ነይሩ በቃ ነቲ ምስቲ ጋቨርንመንት ዩክሬን ክንካስ ንሓግዞም ኩሎም ቶም ኣፍጋኒስታን ዘለዉ ሶልጀርስ somewhat interested almost 3000 soldiers ወታደራት ይኹን interested ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልጽ ዘሎ so እሱ ዝገብሮ ነበረ ጎስጋሲ so I need that every soldiers that has been passport ክህልዎም ኣሎ send me copy of passport home and then send to Ukraine I don't know እንታይ ፓወር ነይርዎ ተልኩም this is he's doing voluntary ዝገብሮ ነበረ ባዕሉ ማለት እዩ ዝገብሮ ነበረ ጎስጋሳት እዩ so ብጣዕሚ ኣዝዩ ደጋፊ ንዩክሬን ማለት እዩ so ስታት ካምፔን 2018 ካምፔን ገብር ጀሚሩ ስቶሬጅ ኦኬ ትናይ ዝገሰርሕ ነበረ ገዛውቲ እዚ ንሆምለስ ስትራክቸር ናይ ሆምለስ ገዛውቱን ያ ይሕግዝ ዶኔት ይገብር ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ዝነበረ ምን ኦኬ then the camera was so not criminal record ሃነለኩም ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ነይሩ ድሕሩ ኣብኡ couple of decades ማለት ብዙሕ ዓመታት ኣብኡ ከም ዝነበረ እዩ ነገርና ዘሎ ኣብታት እስር ቤት ከም ዝነበሩ ካብ 1990 ጀሚሩ ያ ማለት ሪከርድ ነይርዎ ርዕበር ሕማቕ ይንኣስ ይብዛሕ ከባቢ 32,000 ይኸውን ዶላር ናይ RS ነይርዎ ኣብ 2008 ናይ RS ዘይከፈሎ ናይ ታክስ ናይ ቀረፅ ማለት እዩ so ድድዱ ኣብ 1998 እውን ካልእ ከምኡ ዓይነት ኦፌንሲቭ ዝኾነ ገይሩ worthless of check that's bad okay then ወዱ ከም ወይ ዝራእና ኣብቲ ኣሪናና ወዱ መሊስሉ ወዱ ትጋገለኻ ከም ይኮነን የሚለው ማለት እዩ alright ሕዋት this is how in general if you guys want to read it and more you can read it again so Trump is okay so the guy is already to ወድኻ እስር ቤት ኣሎ that's all totally መሓዚኡ ግን who's behind ናይዚ ነገራት ኣሎ ዲ የለን ትሪኦለኩም ናቱ ሪከርድ ባይ ዘ ወይ 2002 ካልእ ሽግራት ነይርዎ this is a lot of records this guys okay how this happens okay cover about okay that is all yeah this is Vice President Kamala Harris እንታይ ላ ከም ጽሓፈትሉ ሰሚዕናና ማለት እዩ thank you all right thank you so I hope ኣምላኽ ኣውፅኦ ማለት እዩ so this is that what it looks like and حرينا نابتي yeah prediction نحنا let's go guys مشرت you كوسخ خلالو at least مالتيسي انت ايك خون زخل the entire one أربعين شدشن دي 45 still eating at anything by the way many president خون نزبل حتى still minus %1 ወይ ከዓ 1 ይዘሎ so እዚ ዘምጽኦ ጎስጓስ دخون كمالا هاريس قراربا نبر 47 نبر 48 يمصل عينت يطرطار غيرمو so still اتفل اليوم
ካማላ ሃሪስ 47 ካብ 100 ፕሬዚደንት ክትከውን እያ ዶናልድ ትራምፕ 46 according prediction ማለት predict so ካልእ ናይ ባዕሉ ሰርሱን ኣሎ ኣብ ካልእ ሰርሱን ዝረኣኸውን ኣሎ 49 and 50 ኣሎ ንሳ 50 ላ ንሱ 49 ኣሎ ማለት this is a little big difference ዘለዎ ማለት ካልእ what is ብሳንክናቱ ምህራም what should happen ናይ crypto let's get it crypto ኩሉ ሻዕ ክጽልያ for sure red ክትልያ yeah look this crypto was close 60 ነራ so direct not كل شيء عطولوا فترة لاينا whatever happen ترامب تكون نجار نحرقات محوات crypto is number one مهنياتو من قصة عتبله so I'm not what is the status yeah down near 54 near the حلفة that كيدو قصيلود almost 59 6 جزء أنا جنا 58 something down كنا لا مالتي so but yeah I'll be back tomorrow by the way yeah they close 59 940 بحرونا هجيجن 58 about حدش حنكل تبين سلاسان كلتن قرشي داون كينا كريبتو بسنكناتو يخون خل كالون we don't know صباح كرينا مالتي so yeah this is how we're at guys thank you let's see what happen انتاي صعب صباح كرينا من أربعة in detail كابزين لعليكن this is all we have تيزلنا حبريتان السترحي so yeah yeah I know. Thanks for information. This is an update. Yeah, that's a good one. Extra man. And that's I call it some nice hour. that's figured out, guys. Anyway, thanks, guys. All right, thank you. By the way, at least, yeah. You know that nobody knows تفتيني فلتني بخم قتلت so ካብ ሕጂ ግን more security ንክግበሮ እዩ ጥርዓን already congress ኣኼባ ገብርኩም ዘሎ ሕጊ ክሕልፍ እዮም ልክዕ ከም ባይደን ንሱን more ወታደራት ወይ ከዓ more yeah ክኸበዎ ኣለዎም ማለት እዩ so thank you يلا خلاص guys thank you so much I will see you tomorrow with Scarlet program